O te fia whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au ma lole soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. Wapa ula tau o le penisini I whangarei mai whaafetai ai tau vanga o lo whaia I le vao pamu penisini. E le mamau atu na whai mai el komisi o pisinisi o lo whaiana so e suenga. I le mafua anga o le soona mawululunga o le tau o le penisini I pamu penisini. Ma o le pamu I whangarei lea lavana tūtasi o na o le tau ngā tātele. A o le latalata I Marsden Point po o le nofuanga o lo tau nuu mai ai le sua au I to tonu a New Zealand. Ripoti ai o whangarei lea wasili o na tau ngofia I Northland, ma o le lua tā la 5 sene I le lita lea na I le penisini I vatasi ana nafi. O se pa u tele lea pe a whaatusa I le tolu tā la se fuluwono sene I le lita na ia I le masina o se tema. I to tonu na o le tasi le tausanga, whaaluina le Auckland Council le fitu tesi wha miliona so e mai ai nisi ana tangata whai ngā luenga. O se tupe tele ma ele o fia I le pule nu Wayne Brown. Reportia le tio New Zealand o le tausanga wha umai le masina o November e tolu wafe fast fuluma le iwa. Tangata whai ngā luenga na wha whai ngā luenga le council. E au fia I matangata whai ngā luenga fou e afe fitu se lau fast fuluma le lua. A o le fia I le pule nu I le tele o tupe walu I le sa I lionisi tangata whai ngā luenga. O le ua whai mai ua iai suinga mo le alu I luma ma e alo ia I le masino yuni o le tausanga fou. Lea e au fia I le whaititia waso e sa I li eise tangata o lo whaatalo sanga mo se awa no whai ngā luenga. Ma whaasau mai iai le tusa ma le ono se lau wafe tā la I to tono o le tausanga. Ua tutu whaatasi le pale mi o New Zealand, au se tā lia whaapea kānata. Ma whaatalo sanga ina le tāo fia o le vevesi o loo iai pia nei Gaza. Tālu ona whaia maalienga I le vau Israelu ma le Hamas e tāo fia le tu mau bomu ai toe whaafo I tangata. Ua silia ma le tasi se lau I lātou na ave whaamalosi o leo toe whaasa o loto. Ai le ngata I leo le tele o le sapalai whaapea fesoa soani, ua mawhaiona o I tangata Gaza. O le tālo sanga ta ita nei e to o tolu e au fia ima Christopher Luxon, ia toe tāo fia ma ia ta tāo foi I le Hamas. O na whaasa o loto uma maitangata Israelu o loo ia tāo fia, ma ia whaia lava I le taimi nei. O le tālo sanga vai whaatasia mālo nei e tolu, wa sa wai le taimi lava fo wa whai mai ai male peresitene o Amerika Joe Biden, wa a mata mo watu le lango o loo maua mai isi atunu. Wa va aile kamupani va alele le e New Zealand, ia mawala ini teneti I lunga o whai ngā malanga va alele o loo whewa ai I totonu o le atunu. Ini teneti maua fua nei o loo ngā luluele e New Zealand, ma le kamupani satelite Elon Musk, Starlink, e whaapipi I masini e mawai. Ma o le whai unga le tausanga fau o loo va ai iai, wha moe a whai ai manuia o le a wha o ngā lua. O se polo keti ua whaaria e se tasi o sui al pulenga al kamupani va lele, e le tau o fie peitai, e maua lalo atulo na tau nai lo le wha o ngā o va lele, o loo whewa I le vau New Zealand mātunu I whafo. E le o vaalele la I ti umai whetau I mōle nei fuafuanga. O le anga iai o le e New Zealand wha o ngā satelite le Starlink, wa wha o popo ai le lisi o kamupani telefoni te tele I totono New Zealand, le a fo I wa mai asainia maalienga I wha o ngā wheso o ta inga tau satelite nei, I no fuanga I le maalosi, ma manino ai wheso o ta inga, wha a pia I mataimi e tutupu ai mala wha anatura. Matala wha ai u, o la solo o la patai ai tangata I mātu I sa sa e o au se tālia, e o atuai lea whao Jasper. Ti munga mamafa masavili malo lo si tele lea wa whautuai nai tangata I no fuanga nei. E no fo sao ni uni iai ma o lea foi, wa whaia evacuation centers, wha apea ma le whaau popo tangata ngā lulue I emergency services. E o maile taimi o talafou, o lo o ripotia I ono whaau popo le malo si o Jasper, ma se e atuai, I le category lo na lua I le whaatu langana wa wha. Ile malai va lele ken so le afo e wasauta lai ono tāpunia I le so, ma le aini va lele whewa I le ngata, o whai ngā malanga I totonu lavo au se tālia, wha apea whewa inga wha vau malo. Sa wai fo e reporti le tele o supermarketi I le vaengo au se tālia wa tele ina le aini o loa, o no le wa tele ina lakwe tangata a o wha atapena I mo le whao Jasper. O Telephone Ala Radio Samoa, manuia le nei tae au.